Zebik dokumental bat da eta multikrisia eta bere ondorio soziala eta ekologikoa azaltzen du. Habla de la crisis climática y el efecto dominó que tiene. 3 saio egiten da, aste batean zehar, eta 3 kapitulu honetan krisiaren zer azaltzen du, gero zergatik 3. kapituluan zer egin dezakegu. Y luego estamos en grupo y hay una sesión de debate y sobre todo de cómo uno se siente. Elkarrizketa gozoa sortzen da. Gure emozioarekin krisia askotan oso abrumagarria izan daiteke eta horrela zentzua ematen dugu. Está abierto a todo el mundo, transmitir a la gente que se siente un poco lejos de esas temáticas, decirles, anímate a venir, por curiosidad. Torri Kristina Eneara, martxoaren 11an, 12an eta 13an, 5 hasiko gara eta 7 bukatuko dugu. Han conseguido hacerlo bien, ameno, atractivo, interesante y sobre todo entendible. Hemen kapian, egongo gara, goxo eta gozatzera, krisia ondo lertzea, gure sentsazioak botatzeko eta sustatzeko elkarren artean. Y luego podrás ver si realmente te sientes muy lejos de esas temáticas o no.